Kastala Tibiyag! Naggapan nyo manan ay tatang. Alas Jason itirabi eh. Itala sumangput kayaw. Ay, napanak mo't imaruga. Ay? Gagangay itikas kanya kabaraw. Ay, saan kayo abaro tatang? Kada asawa yaw. Na, anyang ada asawak ngay bagbagamot si Kadaryaw. Ni? No ada asawak, ayan nang raw. Alaman? Makitam, di ka makasungbat. Gaputamam, di naramit kanyak di balangkantes nga inam. Ultimo sika, di mo amuno sa dino itanda ayan di balangkantes nga inam. Adak di tantatang. Ang no bilang tag subli ni nanang. Diyo ka di awatan? Hanyak umaga pong awatek ngay. Panunutom anain bagdaryaw. Manulat itawon mo, di pimanaw di balangkantes nga inam. Sa nga pulo lang titawon mo, iti simurot, iti sabali a lalaki. Manipot iti, saanan ang nagpakpakita ka data. Kalpasan na, awatak din nagsublay, ay uray no di tanamat Tatang. So ano si Bibiyag Pay, di balangkantes nga inam, kasayatan nagtalinaudlangan iti sadino man na sampulanggit ngayan na. Ha? Tauray nga taagparintuman, kung agluay ti darang agkid daw iti pambakawan. Jaklat na pakawanan. Kastala ti biyag daryaw. Masapol nga ikaro na, ti kinabalangkantis na. Imbagak lang arodon kan kadi mo sang ilyan ni Insyong no umay nakasarungkaran. Nga maging katanyaman nga orasan nga agsarsarita kayaw idirabe eh. Ninanang mo't. Nakababain mo't akin ni Insyong no jak sa nga ilyan. Agasam ngay, tabirbir nga sam lagay amon dayjay abalo tinabiyag. Hoy, ibiyang, inauna pa iti 2 taon kanyak ni Insyong sa itabirbir nga sam laang. Iso nga rod ti kayat na nga iyawag ko kankwana, nanang. Kayat mo ba't? Laglag kakit di Awan mo't ti dakos na, saan ka di, nanang? Ay, sana babalain. Tata Insyong kunam kankwana, ta iso ti may parbang. Di mo berber nga san latan day abalo tinabiyag. Si kakit di mo't insan daryaw. Apay kumangami na pagparikutam ni ulitag Insyong aya. Di kalabaybayan. Mabainak nga miniter, aramidan na. Anyat araramidan na aya pagbainam. Kanayo na sa rungkaran na ni Manang Ibiyang abalo. Nakababain. Akat, anya kumangay ti dakas na no sarsarungkaran naman ni Manang Ibiyang abalo. Awam mo ti dakas na, saan aya? Ay nainsan selya. 35 ti tawon ni Manang Ibiyang abalo. Idinto ta ni tatang ket 60. Senior citizen. Ay nainsan daryaw. Awam mo ti dakas na nor-arman ni ulitag Insyong ni Manang Ibiyang abalo. Agpadadamot tin anawaya, tanabayagan na panahon na sana nagpakpakita tinam. Kababain nga ro. Tadayo nga ubing ni Manang Ibiyang. Kanya ko manububing. No iso ti pagirayan tirik na ni tatang mau. Ay, kastala ti biyag insan. Iso nga rod matay ayatan na mag. Basta mabainak. Imbag kumaa. No ni Nana Bebang nga ina ni Ibiyang ti armo ni tatang ta isaw. Awan na pulos ti question. Sana ya, insan? Ni, si Kamat, Ruben. Anyat masapol mo. Kumay tulod dagiti pruta sa pinuros ko, Manang Ibiyang. Ay, uwan ngagpaiso. Ay na, kapuros dagita prutas. Nagimasan dagita, Ruben. Ayun, Manang Ibiyang. Para ka ni nanang mo dagitaw. Ha? Ada ka din ni nanang mo. Ay, kwa, nasa paarimwarta na panakityenda. Kasta ka day. Sana baling aruda na. Basta ibatik langan dagito'y aprutas. O sige, Ruben. Ibagaktukin ni nanang apaman ang sumangpat. Anaggapukan ka dagito'y aprutas. Ay na, ang nalakad di kasinsin mun aya, Silya. Kasta gayam timbaga na kung ka. Huwag nga rod ulitag Insyong. Di na maawatan tirik na ayaw. Kasano maawatan na ngay? Kundi na paimot na padas tinagaraw. Tokmom samot ngamen di kasinsin mo. Ay, day tatijak mo ulitag. Ngam saan mo't siguro atukmom ni Insan Dario? Tokmom day. Apay, adan ayan nadamag mo akinakuyog na abalasang. Awan pa, ulitag. Maghitam?
Awan pa pulos ti kinakuyog na balasang. Iso atok ma'am, di kasinsin mo. Da kayo kay di matulitad. Saan nyo akad ngan latan ni Insan Daryaw? Anyat amuyo nga no adakit di mutin kaayan-ayat na, ngam di na pa imbagbaga kada kayaw. Saklapat sun nga adan. Tano talaga nga adan kaayat-ayat na. Imposible di nakakuyog ang kanayaw na. Aw, saan kit day? Ay, wangag paiso anya ulitag. Anya nga rod ngayon agpaiso atok mamgayam ni Insan Daryaw. Awan di mabalin tayo ulitag. Ay na, masurunak mo't iti day dya Ruben. Kanayon ngay kanak iti prutas wino kumpurmila ditan. Idi na minsan pasig anatang tinted na kanya. Amuyo nanang. Sabali man ti madlaw ko kin ni Ruben. Ha? Ne, anya ko matimadlaw mo kin ni Ruben? Agkursonadan samot kada kayo ni Ruben. Anya! Ay, sumardang ka man si kaibiyang. Kumpurmila ngay bagbagam. Saan man nanang? Talaga akas ta tinadlaw ko kin ni Ruben itay imay na intulod dagiti prutas. Kanda kayon amis mo tinag ko na. Akong formula ti isagsagot na kada kayo. Saan ka din? Sumardang ka man si kaibiyang. Imposible day tangay bagbagam. 28 anyos abaraw. Agayat itikas kanyak nga agtawanan iti 58. Ay, kalukwan. Ay nananang, saan akalukwan? Dat-datlag ni ayat kunada nga rudan. Sang kaibaga pa'y tidaduma, nga ado tinarigat ang mailawlawag itinagan ni ayat. Ay, sumardon ka man si kaibiyang. Amok kay bagbagamla day tatap na mayaw-awan ti surun ko iti day nga insyong nga gararam kan ka. Da kayo ket dimot nanang. Anya nga itamuyo. No ni Ruben gayam tipud no akaginnasat yaw. Saan ket ajay amak anang luko kada kayo ide. Sumardeng kan kunak lang arudan. Ultimo di manglilipot nga amam nalagit mo manag. Sumardeng kan kunak nay. Anya jay kunam, Ruben? Tamagak la kumakin ka. No agar-aram ni Tata Insyong nga amam kan ni Nana Bebang, Daryaw. Ay, nagsaya at kat kumano ni Nana Bebang agpaisotermo ni Tatang. Anya di kahit mo asawan, Daryaw? Ni manang mo't nga ibiyang abalo nga anak ni Nana Bebang terarmo ni Tatang kaw. Ay, kastaya. Wen, Ruben? Ay, ayos nga rad no kasta. Ay, aguri ka man. Apay, maragsakan ka. Una, tani mo gayam man ang ibiyang tararmon ni Tatang mo. Pakaragsakak day tanamuak, Daryaw. O sige, mapana ko. Panawan kan dito. Kunak man no sumangput adagos ni ibiyang nga anak mo, Bebang. Isumat ti amok, insyong, ta iso ti kunana. Apay ngay ngawan mutlaangan. May nga orasan nga agor-orayak dito balayaw. Si Kamot. Di ka kumamatuukan. At daak mo ta kasarsaritam. Aywan gayam, kayat mo pa iti Diyos, insyong. Nakadwa baso akong iti ininom a Diyos, Bebang. Nabsugak pa iti din. Si kakit di mat, insyong. Insyong, anya aya tinakitam ka ni ibiyang nga anak ko, nga awan kanyak. No pintas ti pagsasaritaan, napimpintasak nga amang ni ibiyang nga anak ko. Kunada nga rudan, awan kas iti original. Ti nasaya at Bebang, agsubliak tulangan, no namnamak nga adan ni ibiyang nga anak mo, Nay, apa yan insyong? Adda ka di mo nagustuhan nga imbagakan ka. Ay, awan mo kiday. Nalagip ko nga dapat kayam nasken nga ramidak iti balay. Isong agpakada akong Bebang. Agsubliak tulangan, ito namnamaag nga adan dito balayaw ni ibiyang nga anak mo. Ne, Ruben, ape amang mas ka? Ay, Naselya. Kasla kayat ko akabilin di limabas. Sakbay adimtang ka. Anya? Ala? Katno ni ulitag ko nga insyong di sarsaron wag kitay. Isulaang matilimabas titoy. Katuan. Iso ti kayat ko akabilan. Ay, anya? Ay, por Diyos. Apay,
Anyat basol ni ulitag ka, taapay akayat makabilain. Nakita namin na naggapoy ti ayanda bebang. Ha? Uy, Ruben! Nana bebang ko na Birbir nga sa matlat na ni Nana bebang. Isong arog ti kayat kaw. Apay aya. Ni, anyat dakas na aya no naggapo ni ulitag insyong itayanda Nana bebang. Kat ammo ti amin ngar arman na ni Manang Ibiyang abalo nga anak ni Nana bebang. Ay, sa anak ko maamasuraw na. Naamok nga adda ni Ibiyang di tabalay da. Ang awan mat nga raw. Kanang may maysa ni bebang di tabalay da. Anya? Ay, basta masurunak. Ruben! Mabuisitak. Ay, di taka man langan. ay, Ruben! Ay, sos. Ay, nanadlaw. Ay na, agayat ni Ruben kanina na bebang. Anya na kita insang patyo, tatang? Ay, para ko ni Ibiyang my life dagitaw. Anak kaw. Isagot ko kang kuwana. Ay, una yan. Kunang matlan teenager kayo nga gayat. Agasan ba nga awag yung ni Manang Ibiyang? Ibiyang my life? Unman, talaga mo't ani Ibiyang tibiyag kaw. Dariyaw. Nujak makit-kita ni Ibiyang my life. Sana kumpleto ti aldaw kaw. Tibiyag kaw. Isasapay na kumatay ti mabiait. Kat aklunan ni Ibiyang my life. Di panagayat ko keng kuwana. Kapaman nga aklunan nak. Ikalay sa kadagusahan. Saan nyo mabalin nga ikalay sa ni Manang Ibiyang, tatang? Tapay kumasaan? Balo mo ni Ibiyang? Natayin ta asawa na? Anya kumangay tilapad, iti panangikalay sa kengkuana? Una, balo ni Manang Ibiyang. Ang imda kayo ngay. Saan kayo umot abalo akas ka ni Manang Ibiyang? Ay, basta! Ikalay sak ni Ibiyang, apaman nga aklunan na. Sana parikot, jay inam mabalang kantes. Nang runak adun atawan, asaan ta nakitkita? Dahito iti maibagak kada kayo, tatang. Kat imulayo iti panunot yaw. Di ka mang namnama, tama nga no masaktan ka. Ne? Ay, insan sila. Ano nakam? Ay na, makakiti mapaspasamak ka nagiti agayat dito lugar tayo. Ha? Pakairamanan day tani ulitag insyong nga amam. Di ka mauawatan. Ano tiket mo saway? Ay na, kastoy na tapno maawatam, insan. Ni ulitag insyong nga amam, agayat ka ni Manang Ibiyang abalo nga anak ni Nana Bebang. Hangam ni Manang Ibiyang, di nan samot kayat ni ulitag insyong, tape adi na pa'y laklunan. Ha? Nimot Nana Bebang nga ina ni Manang Ibiyang abalo, agayat ka ni ulitag insyong nga amam. Anya? Uninsan, nadlaw ko dayta. Agayat ni Nana Bebang kan ni ulitag. Ay na, dayto ti pakalagak una insan. Ni Ruben abaro pa akaruba tayo, ngagtawon la iti 20 utsaw. Agayat ka ni Nana Bebang. Anya? Ay, hoy, insan tilay bagbagan. Inton kon makasara ka iti kaapam, gapo kada kita nga ibagbagam. Ay nga insan, agpay sumot ti ibagbaga. Isapod no launay ti ibagbagada. Adaw tinarigat nga ilawlawag itinagan ni Ayat insan. Sabagay, mamati akmat iti imbagam. Nga ado tinarigat nga ilawlawag itinagan ni Ayat insan selya. Ne, apay nga ruda kasta ti jar mo nga insan. Nakaserseryoso ka mong agsasaon. Insan. Adaman surat nga itad kukan ka. Ha? Si kanton timangtad ka ni tatang, tadda na patag apapanak, ha? Itaypay nga daak dito'y terminal. Apay nga tang... Ibiyang! Ay na, Dario, kunak no di kan umay. Sana mabali na Jack umay. Pasensya ka na, tadalay na si kaso, umay. Awan anyaman na, tinapatag kat addakan, Dario. Uy, mala, umay kan. Aglugan tan iti bas, tao madayutan dito lugar tayaw. Traitor nga anak! Balangkantas! Tinawad na titinabalangkantis tinana! Traitor! Ni ulitag insyong mat. Sanyo ko mga awagan iti traidor ni Dario akasinsin ko. Kano traitor mo ta talaga? Agasam nga'y taintaray na naibiyang my life. Traitor nga anak na dadariyaw.
Hodas! Ayun na, ulitag. Baybayan nyo, idan. Nakalanad mo titi surat ngayon paitad na. Anabayag gaya man nga da nagkinaawatan da ni Ibiyang. San aya? Day tangarong kahit. Amo naman nga ar-armak na ibiyang. Napayag kaya man nga da relasyon da. Ay, Mapayajak nadlaw na ita. Kasano na pasamak na ita. ay, ulitag. Aklunan nyo kumanti amin. Saan ada kayo kaniman ng Ibiyang abalo tagkagasat? No di kat isuda ni Insan Daryaw. Saan? Dayta ngamin kat, ulitag. No malagip yu ta imbaga ni Insan Daryaw pagsasao kada kayaw. Di ka mang namnama, taamangan no masaktan ka. Saan ko baklaw? Saan? Liniputan na ibiyang kanda traitor ng anak ko. Liniputan na. Kasano na pasamak ti amin? Ay na. Kasanaw. Apay ati anak ko pa'y tinayat ni ibiyang. Apay asana siya. Guston, ulitagin siyong. Talaga nga ado tinarigat na ilawlawag itinagan ni Ayat. Iso masapul nga aklunan nyo tipan nakapaayaw kanima ng Ibiyang, ulitag. Ngamen, kastala tibiyag. Talaga siguro asaan ada kayo dagkagasat. Titan gagayem, tinagdibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang namnama, tamangan numasaktan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Bakla kan samot pare agapito. Nay, apay anak ko nam tikasta, pare Roland. Kasanasan kang awagan iti bakla. Kat sikat ka na makikita nga aglablabay ti lubot yo. Imbis ko man nila arni nga asawam taglaba. Ay, awan mo dakes na, no lalaki taglaba iti nagmurangan may, pare Roland. Ay, no siyak. Jak itulok asyak taglaba kadag iti murang may. Ni bakit ko ati paglabag? Ay. Kasta ti malalaki. Ibaon na ti asawa na. Sana kasken ka, kabutang mo ti asawa. Pare Roland. Ibabain mo ti pada malalaki no kasta tar aramidam. Si kakit din taglablaba. Kastam ka dilatan? Ay, so, sisong awan ti asinso ti panagbiag yaw. Tadi ka mo't agtrabaho. Kay kayat mo kit din taglablaba. Kayat ko lang nga tulungan nila arne nga asawa. Tamabambanog mo't niya gaw-awer ka tagitanak may. Oo, ti kunamkit day. May salasaw ni bakit mo, kumkumyapot kan, mabutbutan kan. Ni pari mo. Awan pa'y sir-serbi malalaki, taglablaba ka. Imbis kumaan nila arni ti mga ramit iti dayta. Bakla! Saan mo latan at tutupan ni Roland? Amumatan ti ugali day jay akaaruba tayo. Jakmat kat tutupan, bakit? Binaybay aklat ta na sumana o iji paraangan ni taylaeng. Ay, saan anasaya ti kas jay nga aramiden na? Apay, no naglaban ti may sa lalaki, maawaganan a bakla? Bakit? Ay, dayawan kakit dilakay. Taam mo atulungan nga asawam. Angam day jay a Roland, day tala agsug-sugal ti aramiden na. Di na mo atulungan ti asawa na. Kanayon dapay nga agapa nga agasawa. Hun nga Rod. Ay, baybay am nga awagan na ka iti bakla. Ta saan mo't nga agpaiso. Isua ti bakla, taapaan na ti asawa na. Nalabas mo ti panangkan-kan mo ni Pitong akaroba tayo, Roland. Talaga mo ta pamaklaan day japitong, nanakulasa. Gaputa saanan amatagtagaray kan nalay ngaglaba, awaga mo iti bakla. Nagagatto, pay ni Pitong. Anya? Kanayon ti panang dilaw mo kan kuana. At dapag sasao, ako na, Roland. Di mo maibabati tao, anapa kumbaba. Ha? Kita, oray no pagsasawa mo, unkat di nakalagtatutupan. Dengdenggan na lang, nagiti bagbagam. Pakibiyangan pa ti panagbiagda nga gasawa. Apay baknang kaya, tay bagam nga awantasin so ti panagbiagda. Nanakulasa. At danto pa'y utang mo kanya ka di mo pa'y nabayadan, Roland. Agbayad kan, tasingiran kaitan. Apay ngamin apagpupudutam ni Pitong akaaruba tayo. Kat awan mo ti mading aramiden na kan Roland. Masigurahan na nga ro na makakitkita kan kuha ng aglablaba.
Ati na pa'y tay babae no, aggalgal. Na, ay katkas tala ti biyag Tultulungan na nga rod nila arni nga asawa na. Di mon to pa'y maaramid kanyak dayta. Ay, sumardeng ka man, Marseng. Malalaki ak. Diyak kayo ti mapan aglabay ti nagmurangan tayo. Kababayin day tang aramid ti lalaki. Anya? Babae ti aglaba. Kaya nagluto dito balay. Saan kat lalaki? Ay, talaga bang kain ti utak mo, Roland? Di mo amaw ti sasawam. Babae man kan lalaki, agpada at trabaho na amin dayta. Agluto kan aglaba kan dadumapay at trabaho iti unag ti pagtangan. Anya? Agyaman kakit di tasyak amin ti aglablaba kas kadaglut-luto. Saan kan nga babaon? Anya ti kaya't masawan, Marseng? Anya nga tano saan akon nga aglaba iti murang mo. Ibaber kulaangan dagiti badong anakarugrugan. Padasam nga ibabor dagiti lupot kaw, tas ikati ibabor kaw. Naglastog kan tumit namin ngagsasaw. Gaputan na pa kumbaba jay tao, inkakit din luklukwan. Ibagbagampay abakla. Talaga amat namin. Ay apo, tapno ibagak kang kamarseng. Masikura na kamangkit kita ken kuana amang kay kayang itibatya. Nukas jay nga aglablaba. Ay apo matay na. Naglawat idalan dito'y parangan. Kamapay nga taya, si kapay lang mo ti masabat ko, bakla. Ay, pasensya kan, Roland. Among pitong, adaman malmalas mo. Ha? Tunggal masabat ka ngamin kat agmamalas ak iti sugal. Anya? So adjakon mapan iti sugalan. Tama nga no, maabakak tanay. Si kamot tan tinasabat ko. Roland? Oy, di naman kita ang nakasta. Jak kaya ti panangkit kitam kanya. Abay, kursunada na kaya. Tapay akas na ti panang pereng mo kanya. Sige, labsan ka pwede ti dalan, Roland. Paano tiyawanan bay na pitong? Nagalas ti panagnana. Agkinikinikit eh. Ay hapo, bakla talaga tiyawanan bay. Ay husto ba, ti pagsasaw ako na ni Kabsat Kulasa, Roland. Saan mo ang maibabati tao, anapakumbaba? Oray kadimot si kananan. Kastamat ng tibagbaga. Agipulpulong kanyak ni Marsing nga asawam. Kanayo na pabainam ni Agapito o nakasingsingpaut. Saan amatagtagaray? Nanang. Nagsasao ka kung namlan asino kaabak nang. Katawa mo't nga rod limpyo trabahom, tamapmapan ka mo't lamakisog-sugal. Nanang. No nangabak kalat basit, ibagamon ananam ayon ti biyagmaw, ibagamon anabak nang ka. Mabalin ka din, Nanang. Di kayo sumanauman dito. Apay nga nakanunungan nyo dahi pitong kat kabusbusor kaw. Dayta nga rod kat, Roland, anak kaw. Apay aya pagbubusuram jay tao nga awan mo ti madingar aramidan naken ka. Ibabain na nga raw, dagiti kaskada kami ang malalakay. Agasam, isukit din taglablabay jay karayan. Imbis kumani bakit na taglaba? Ita, patsyaw tinaibaga ni Marseng idinaminsan nga aldaw. Ano dayta na ibaga ni Marseng, Nanang? Asika ti rumbang amaawagan iti bakla, tanaglaing kaso baaw. Adapay ati mo ababae no agchismes, saan amalakdan tingiwat na nga agsaaw. Uisit, naabak man nito sugal. Agsasaro nun ti pan nakaabak ko. Malas at... ay tawanan ba'y napitaw? Isumanin ti masabat ko. Anyamot na pan nakairanranana. No kaano, nagmalasak iti sugal. Isumot ti pan nakasabat ko iti kabusbusor ka tao. At day tantawanan ba'y? Roland? Ay, mabit man lang, pitaw. Apay ka de, Roland. Apay ka na yung nagsabat ta dito. Sa di na ti papanam, ta ka na yung ti pa nagsabat ta. Ay, mapanag iti balay ti kabsat kaw. Anya? Amo ko, no, apay mapan kayo ti balay ti kabsat mo. Mapan mo ilablabanan niya. Ay, kwa. Among pitong pasali-sali kayo ti dalan ka. Wano, iran-rantam ti pa nagsabat tapno makita na ka. Siguro talaga kursunada na kanya. Pitaw. Sige, panawan ka pa'y Roland. Amagan no, orayin na kung tikapsat ko iti balay da. Anya nga tano saan kan nga agawid dito'y balay? Tagnaad kalaangan ijay sugalan, Roland. At dayta ka manin ako nak Marseng.
Di nakman sitar-sitar na kasta. Kababayin ka dagiti ka aruba makangkangit ka. Ibagadan to kiti nakapadpadak da apitaw. Ay narulan, di kan matatao dito'y balay. Jak mo numangmangan ka pa'y wano saanan, tasan ka matan nga agaw away. Jak nasangot tinangan itayan, tanay masak matan tinagsugal. Anya? At ka din naluto asidaan dita, Inapoy laang ti adda. Awan ti igatang ko iti sidaan ta. Inkamot ngamin isugsugal ti kwartam. Imbes ko mga igatang mo iti naimas asidaan ta. Puston, di kan sumanaw dita Marsing. Tsak kaya tikastang o galim Anya? Di nakipadpadak ni Pitong, ang mabutang itasawa na. No siyak, ay saan nagbalin tikasta? No labsam pa'y tagsaw, para manan ka talaga. Aw, adto iti kwarta, bakay. Ay na, adamanan yawat mo akwarta kanyak, lakay. Ay katuan bakit ornongem dagita akwarta, ngay nyawat ko ka. Agurnong takiday, para ka dagita anak ta. Ay na, agyaman ak unay, tanagsingpet tinagbalin nga asawak. Impatarimaan ni Manong agatong ti TV na kanyak, kat inikanak matin iti sangaribaw, ay kat inawat ko matin adagos Ado nga min ti ammom at trabaho, lakay. Iso asaan ka amawanan iti panggedan. Ammom ti agtariman iti appliances. Ammom pa'y ti agmekaniko, kan daddo mapay. Gapu amin day iti padas ko iti biyag, bakit? Inadal ka tinagbalin at technician kan agbalin a mekanikaw. Ala, mabit lang tenak man gumatang iti naimas asidaan tayo. Amok mabisin kayon. Urahin da kun kadag iti anak ta diti balay ta mabibi itaklaang amapan gumatang iti kanan tayo. Buwis iti gasto pa nagbiyak. Awan pa'y makukwarta mat. Ay kat agsapul ka ang tapno adda kwartam. Di nakman diktaran Marsing. Amok tararamidag. Naglaing kang agsaw. Ngam awan mat ti mararamidam. Naglaing kan tupay ngagsugal. Hoy Marsing, lalaki ak. Di nakisuro na niya taramidag. Ay narulan, no talaga matla ang alalaki ka akunam. Agtrabaho ka na sayaat. Ibagbagam nga awan ti asenso ti panagbiag ni Pitong. Ngam si kamat gayam ti awan ti asenso na. Sumardang ka man Marsing. Masipat kan tupay. Na, agpaiso mat ti ibagbagak. Apay ama kaungat ka ngay. Buwisit na talaga ti kastabiag. Pero muarak man lang. Awan ti baby ang iyong auray nagbartegak na lang. Adamot gayam kwartam nga igatang mo iti arak mo. Ngam apay nga rod nga agsapul ka kanyak iti makan, Roland. Naimos nga ron ti kwartak. Tenggatang ko iti arak kan pulutan. Dayta, ti madingaw galim. Kunamlan asino kabak nang nagsasao ka, ngam awan mo't gayam kwartam. At dayta kayo manin ako nak. Apa ka na yun na sirmonan lak. Respektuan niya mat ati kinalalakik. Sana kakas ni Pito nga kabutang natasawa na. Apay, kabutang ayamot ni Agapito ni Larny nga asawa na kat saan mat. Saan dala nga agap-apat kanayon da nga agkinkin na awatan nga agasawa. Di man isakit da dya bakla. Takabusor ko da dya tao. Ibabay na una yung tipulimi alalaki. Anya, kabusor mo launay ni Agapito kat nagsingpot a tao. Saan amatagtagare kan nagagat? Anya na... Abay ngay. Day, apay ngay ngap aprusam day tachan mo, Roland. Kilahat nga rin simakit ti tiyan ko na lang. Na. Nagsakit mo ti tiyan ko. Ay, saus. Dak may ton ti sakit na lang. Anay ko! Kas ka lang madandanagan, Marsing. Apay ka day? Ay na, intaray mi iya ospital ni Roland, Pitong. Inasitgak mat amin ng akaruba, katawan mat ti mautang ko kadakwada. Ha? Inturturod kun ti masidagkan ka, tamok nga dalata kwartam, Pitong. Mano ayati utangam, Marsing? Uray 5,000 kumalaang. Sige. Ikan ka iti 5,000. Un kayam? Anya nga min ti sakit ni pare Roland aya? Ay, kalat asim makit ti tiyan na. Anya? Di nan maibturan ti sakit ti tiyan na. Iso nga intaray min iti ospital. Nagsubliak di ti lugar tayo, tawan na pulos ti kwartami. Mala, mabitlaan nga raw. Tain nag-alaan dyan 5,000 ng utangam. Anya ka na ti sakit ko, Marsing. Doktor,
ulcer ti sakit mo, kuna ti doktor. Anya? Naalam ka no dayta iti saan mo apan pannangan. Kan ko na ti doktor nga agtalinaid ka pailaang dito ospital iti sumagmamanungal daw. Taobserbaran da ka. Pangalan ta nga iti kwarta pagbayad ta. Kanigatang iti agas, Marcel. Imutang akin ipitong iti 5,000. Anya? Jay awagam iti baklaken kabusbusor mo a tao. Isumat gayam ti makatulong ken karulan. Anya? Kastala ti biyag ah. Jay kabusor mo a tao. Iso ti makatulong iti dakkel ken ka. Tay iso ti imutangak iti kwarta. Kababain baikit din, Marcel. Talaga kababain. Ang tay kunak nga rudan. Kastala ti biyag. Ibagakan ka jay bagbagada na ng apagsasao. Di mo maibabati tao ang napakumbaba. Tagtagibas sitem ide ti kabibiyag da a pamilya. Ngam si kamat ita tinatulungan da. Iso nga agbalbaliw ka kuman, Roland. Di dan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako na. Di mo maibaba ti tao ang napakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Rose, ada bisita mi di salas. Rumwar kan dito'y silid mau taing kasangwan. Sino, nanang? Ni Val. Anya? Ni Val? Ha? Nagpuskol mo ti rupa day ta lalakin? Tao may payla dito'y balay? Idinto ta pinaay-kon ti daton ng ayat? Anya? Pinaay mo ni Van? Wan nanang, awan apulos ti sumgar adot-dot ko kankwana. Samaysa, saan may bagay ti langana iti kinapintas ko? Diket di agbain kundi aram kanyak. Ay na Rose, nalabos kamot nga agsasaaw. Kas kamula kapintasanan, iti kasta pa nagsasaaw. Talaga matanapintasa ka nanang. Kitaan nyo amin asinalipak a beauty contest iti barangay kan iskwelaan. Ket siyak ti makurkuronaan arena. Kurang ka di pa'y dayta apang maneknek anapintasak, nanang? Ala, wanay. Napintas ka, no napintas ka. Ngam saan laan nga iti akin ruar ala nga ti pangrukodan iti kinapintas. No diket ad-adda pa'y ati kinasaya ati ugalay. Te, pakakitaan iti pudpud na akin napintas. Ha? Nagadun sa uyo? Basta, napintasak, period. Dala, rumor ka nga rudan taing kasangwan ni Val ijay salas. Itay pa'y nga aguroray kan ka. Paiman, kapag sasawak day na lalaki? Saan samat ang makaawat iti sao? Naimbag arabihin, Rose. Anya kumati na imbag iti rabi no adda kamat amang perde. Kuha. Oh, apay nga adda ka? Anya ti gagaram? Gagangay ti baro. Pumasyari ti balasang. Awatan ko madati sabong ti Rosas. Asagot ko ken ka. Sa anak pa'y alatay tapno sagutan nak iti sabong anya. Ijay kampusan to ti pangipanam iti dayta. Naangaw ka talaga, Rose. Sa anak nga agang angaw, Val. Mabalin ka di, ha? Agawid kan? Kaya't kon ti aginana, nasakit ti ulok. Ha? Kan pangasim, ha? Saan kan nga agsubsublipay dito'y balay? Takas iti naibagakon kan ka ide. Saan ka akayat? Awan tinamnamaem kanyak. Nga uray pa'y sikalaangan tinabatbati alalaki dito'y lubong. Nagsakit mo tanti pa nagsasaom? Anya ka diti di mo pangayatan kanya? Tadamagan na pailaang. Apay, di mo madlaw asaan ta abagay? Nagpintasak. Idinto tasika. Kat, ay na, nagrigat lakit din ayat ti agsa. Naladak. Kasta ka de? Matlagayang! Ala, agawid kan! Kat pangasim tadi kan agsob-soblipay dito'y balay. Ibawing mon iti sabali day ta panagayat mo. Kitaam tay maibagay kan ka. Unay kamatan, Rose.
Nangagkaw dagiti imbagbagam kan nival idi rabi Apay mo't akas jeti pa nagsasaom iji tao. Nalpay ti abagan na anagawid gapo kadagiti agkakasakit nga imbagam. Ay nananang, may mayatan ti kasjay, tapno saanen amang namnama pa'y kanyak. Tauray anya ti mapaspasama, jak kayat ti kaskan kwa na. Awan ti makunak kanival. Nasingpet abaraw. Awan apulos ti bisyo na. Kanada na talga da panggudan na. Tada pwesto da ijay ilay apag tagilakwan iti badbadaw. Ay nananang, kita amat atilangan na. Pudno anasingpat, kan adda mabalinda iti biyag. Ngam awan matmako na, apamuyaan na. Nagnisit lang arudan, lupapay ti agong na. Ay na Rose, aya. Aguyaw ka man ako na akaon. Ay saan ko nga uyawan ni Val, nanang? Ibagbagak lang tagpaiso. Anyan tulangan ti mako na dagiti tao kanyak, no ni Val ti pakiasawaak. Ni Rose anapintas. Ni Rose anangabak kadagiti beauty contest iti barangay. Naglaad ti nakaasawa kan kuana. O, di kun kunadan ton, hay jakla kaya. Ay na, day taman ti kung kunakan ka. Nangatula unay ti panagkitam di tabagim. Kas kalakapintasan iti panagsasaom. Ay basta, nanang. Adda karbangak nga agpili iti amok a may bagay kanyak. Adda, titan. Basta di mo kumamot pabainan, dagiti agrayo kan ka, no di mo kayat. Adamot riknada ang masakitan. No di mo ida kayat, di ibagam iti nasayaat. Laglagi pa umtay pagsasao ako nana, di ka gisawang iti agkakasakit asarita, taamangan no agbalatakan ka. Laglagi pa umtay ta. Nay, gayambal. Itaman pa yung awisan na nga ginom dito yung store ni Dalia. At dan sakit di parikot mo Talagang adda gayam layo. Nasakit nga min tinakam ko. Gapo iti pan nakapahay ko ni Rose. Oh. Ha? Pinaay na ka ni Rose? Kunam gayam? Oon gayam. Mawatak matkit din ni Rose. No pinaay nakman. Tatalaga kasta ni Ayat. Saan nga amin katragsak ti paay na. Dumtang latatipan nakapaay. Ang tinasakit. Kat dagiti imbalikas na. Kaslakit din uyawon na tilangak. Gayambal. Pagnomot kit niya nalaadak. Agam saanin anaskan nga iparupan na kanyak dayta. Nagsakit dagiti imbalikas na. O kas tagayam. Sapay at damot pa naggustok kini Rose gayam. Gamjak la nagar-aram kan kuana. Tamok nga agrayo ka kan kuana. Amangan nga minwadam ako ng kanyak no karibalan ka. Di padasam matigasat mo kan kuana. Armamat gayam. Ha? Saan nga sakit tinakam mo kanyak? No agara makini Rose gayam? Apay ko mga sakit tinakam ko kan ka. Kat di nakngarod kayat ni Rose. Sige lang gayam. Armam ni Rose. Panagkunak. Kat saan ka amapaay kan kuana, ta damot langam. Nagtaer ka gayam. No saan ka la kumaaman nalon? Ay, adda atiwom nga artista iti kinataer. Ah? Siyempre, naksat ti kudil mo, agkakainaran. Si kamat gayam? Pudno mo ti kunak. Talaga nataer ka gayam. Kat panagkunak, saan ka amapaay ka ni Rose? Naimbag arabihim, Rose? Si kagayam ti ko na ni nanang asa nga ilit nga gururay dito'y salas, Leo. When, Rose? Apay ngay may ka? Umay ka kumapasyaran. Apay apasyaran na kat sa anak mat amasakit. Kwa? Umay ka kumaarman? Anya! When gayam? Adawit ko presko anat natang, kan kapuros a prutas. Sagot ko kada kayo kininanang mo. Impanan ni nanang mo ije kusina yo. Natisagot mo anatang kan prutas. Awatak, Leo. Ngam, no ti ayat mo. Jak pulos maawat. Ha? Saan ka akayat? Pudno anatar ka? Ngam, saan akaskan ka aman nalon laang
ti arapaap ko apaki asawaan. Jak kayat akadin na ti agat nuang alalaki. Rose. Naamuamon ti sungbat ko iti ayat mo. Iso ang mabalin mon ti agawin. Nagsakit mo tanti pa nagsasaom, Rose. May mayatan nga idiretsok nga ibaga. Nga awan ti maganab mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Nagsamit day to'y apapaya. Imbag man ta mairusok mo akanenday ta prutas ngayon ni Leo. Kat Birmay apanang tagibasin mo kan kwa na idirabe gapoy di kinaman nalon na. Kasano ajak mairusok akanenday iti aprutas ako nayo. Kat nagsasamit da nanang. Uray dagiti naluom amangga ken saba, nagsasamit da. Ibimasam akanen dagita. Ngam nagasang mat dagiti balikas mo nga inyibkas mo kandilayaw. Ay nananang, prangka aklaan nga agsao. No jak kayat ti may sa atao. Ibagak tapno saan amang namnama iti awan. O, anya ti may mayat. Tay maamuan na adagos nga awan panagayat ko kenkwana. When numang namnama iti awan. Sad but adakas nga ibagam nga awan manamnama daken ka. Basta ibagam iti nasayaat. Daytay awan na igambar apan naguyaw iti balikas mo. Agasam mat takinunam adi mo kaya ti makiasawa iti agat nuwag. Ay nananang awan ti madi nga intensyon ko iti daytanay bagang. Kat no nasaktan man gapo iti kinaprangka. Ay kat problema na daytan. Ulitek manen Rose. Nanangam ti panagsasaom. Tama nga no agbalataktukan ka dagiti agkakasakit, abalikas nga imbagbagam. Asino nga taday tagtuk-tuk-tuk? Awan magtinamnamaag asa nga ilik ita. Amangan no sa nga ili ni nanang dayta. Inak ilokat tiridang. Maimbag nga oras mo, ading Rose. Ne, da kayo matgayam tatadong. Nembag nga oras yumat. Ada ka di masapol yung kininanang. Sapoy na sapa arin mo itay. Di na ka di pastrakan, ading. Aywan gayam. Nalipatak mo't nan. Ala, umunag kayo tatadong. Agaman na, ading. Agtugaw kayo, tata. Agamanak. Ita, anya ka di tigagarayo, tata. Noon ni nanang tigagarayo, kastay na kunak itay, nasa paarimwar. Ngam adan tumatlain ton madamdama. Sana ni nanang mo tigagara, kading Rose. Nadiket, sika. Siya? Apay ka di, tata. Kwa. Sakbay nga ibagak tigagarak. Awatem kumapay na gitoy. Chocolates para kan ka. Kasla maawata kung ti kaadnayo ita dito'y tatadong. Kuha ading. Amumutan. Ngay ti edad ko 45 ket awan pa'y asawa. Iti ababaapan na Baro akpay. Lakay abaro kunayo Pudno mat, saan aya? Nalakayan kayo abaro. Wan, pudno da ita. Nadanon ko ti kastoy nga edad ko asanak na ng asawa. Tadyak idi nakita ti babae ang nakakayaw iti pusok nga gayat. Italang nga nakariknaak iti nagpaidumay ti may sa babae. Ket sikat. Ay natatadong, no umay nakarman tigagaram. Ibagak adagos abasted kan. Wan tata, basted kan itapay laang. Pilyan nyo mat ati arman nyo babae. Nagadayo ti ba iti edad ta? Kaya rigan na amakan, takatawan ang sapay ti inak. Kwa, Rosa din ko. Awan ti pilpilyan ni ayat. Ken saan na question ti ba ti edad ta? Kunata nga rodan.
It doesn't matter in the name of love. No ayaten nak, saan ka nga agrigat iti denak, tadamit makuna akinabaknang ko. Nga uray saan met amakuna anak kabakbak na nga. Amok data, naglawa ti kataltalunam apataltalon mo. Ado ti dingon mo. At dapay lugan mo apay paspasadam dito'y lugar tayo. Ngam di nak maala kadagita abambanag. Rose. Jak kayat ti mabalo adagos no kas pangarigan. Anya ti kayat mo asawan, Rose? Siyempre, no sika ti pakiasawaan, mabalo ak adagos. Lakay kan, ket umadanin ti papatay mo. Bingak pa ititawan ko a 45. Agpaot pa iti biyag. Ay natata! Uray anya pa iti bagbagayo. Saan kayo akayat? Jak kayat ti makiden na iti laklakayan nga agat dagan. Anyan tulangan ti kunaan dagiti tao kanya. Ani Rose anapintas kat aglalakay. Ha? Jak lakit di kayat. No kayat yo? Nilaangan nanang ko ti armenyo. Saan abale? Tanabayagan abalo. Aniya. Nagalasan ti mapaspasamak, Rose. Sikal ti pagsasaritaan dagiti karo baga po itinagalas nga ugalim. Anya manen adamag day tanasagap yu di taruar nanang. Ay na Rose, saan nga ang angaw da itoy? Ag dinamagan diti lugar tayo ti kinaalas ti panagsasaom. Kababainan! Ay nananang, patpatsin nyo dagita ang sasawan dagiti chismosa, kaskada chismoso dita. Day talamang bibiyang itibiyag ti sabali ti ammo dagita. Saan a chismis da ito, taamok ti ugalim. Nakasaritak pa'y amis mo ni Dong, kat naibaga na kanyak tinasaom kan kuana. Anya anasaok? Kinunam ka no, asyak langan ti arman na, tanabayaga ko na balaw. Kat pudnomat nanang. Makitam day ta kinaalas ti ugalim. Uray siyak nga inam, iramraman mo iti kinaalas ti panagsasaom. Ha? Nagalas tumat na di adong. Laklakayan, arman nakit den. Nagpuskulkit di ati rupa na. Rose, no saan mo akayat dagiti agar aram kan ka? Saan anas kan apagsawam ida iti saan na nasayaat? Amin matin ang nagaram kan ka kat pinabaidam. Nival ka ni Leyaw, nakangagdamot kan ka iti makapasair asaaw. Impalagip mo man dagijay at taon. Ay nagmalasak lakit din aya. Taawan pa'y limpyo ang nag-aram kanyak. Ni Val naglaad. Ni Leo nataar nga agpaiso. Ngam agat nuang met. Nita. Ni Dong lakay abaro. Kat no pagsisilpon tinaganda atalo. Ad-adaan nagalas ti pagbalinan na. Val, Leo, Dong. Balyo dong nanang. Ay na Rose, agkuriman ti kinauyaw maun. Baliwam day ta kababalid mo. Sakbay apagbabawyam ti ibonga na. Nadamag mo ka din, Gayam? Nadamat Gayaman boyfriend ni Rose. Wen Gayam Val, anak tibak ng anigusyan ti Jaile. Wen nga raw. Nagasat ni Rose tabak ng tikayan ayat na. Nakitak nga raw idi na minsan di boyfriend na. Kabaruan ang modelo di lugan na. Kas jay Gayam ti kayat na apakiayan ayatan. Guwapo ken baknang. Ket nagasat, tanasarakan na ti arapaap na alalaki apakiayan ayatan. Sabay la ko mga rod, tayo sunday di ti makagasat na. Taure pinasakitan nak idi ni Rose, jak ginura Gayam. Uray siya Gayam. Dagiti kakasakit asauna kanyak idi, ket nagbalin akarit kanyak. Tapno ad-adda pa'y ngagsalukagak. Ket ita, medyo simayat meten ti panagbiag ko. Nga uray man nalo naklatta. Wen Gayam. Saan kagaham nga agat nuang ita Akas kunan ni Rose. Tasanan anwang ti pagar-aradom. Adan kabukbuko damat traktor. Ken sikapayon ti mangkonkontrata amang traktor. Kadagiti nalalawa at alon dito'y ayan tayo. Ken saan la data? Anda pa'y Gayam kiskisa mo ni Tirek. Kastala ti biyag ako na ada Gayam. Pagbalinan akarit dagiti agkakasakit a pagtang iti biyag. Tapno lumungaw ka. Nanang,
Ipasyanak ni Francis iti balayda. Tayam-am mo na kadagiti dadakkel na. Ay kat nasaya at ano yam-am mo na kan, ti kayan ayat mau kadagiti naganak na. Ngamnay, palagipan ka, Rose. Tanangam ti panagsasaom ijay. Ang mga numakaisawang kamanan, iti saan anasayaat. Kababain, di kayang danag nanang, amok tang aramida. Baknang ti pamilya da Francis akayan ayat ko. Iso abagayak ida, tapno awan makon ko na da kanya. Ay na, nagbayag matin ni Francis anangayab iti inana iti silad na. Ay, itayak pa'y anak katugaw dito'y salas. Orayik lang tayo din. Tinapatag, mayam-am muna kun ni Francis kadagiti naganak na. Ay na, talaga gayam abak ng da Francis. Pimalasyo da ito'y balayda. Nagadupay ti katulong da. Lukas kas ano, agbalinak ton a prinsesa iti daytoy apagtangan. Siyempre, no agasawa kami ken ni Francis, dito yak matengagnan. balasan ko. Bakit ti umasidag dito ayan ko? May sa siguro kadagiti katulong da Francis daytoy. Nakadastermat, kan nakasuot iti earphone. Sakit nakasuot iti hairnet. Matagtagan ka din nga gururay dito, eh. Ay, wan nga rod. Nagbayag matin ni Francis anangayab iti inana. Mawawak pa'y kit din. Yalaan nakman kit di iti Diyos ngay numak. Ako Wan, amok. May saka kadag iti babaunan dito, eh. Madlaw mat iti suot mo. Wano, sika siguro ti pan nakapangulo dagiti babaunan dito, eh. Tamakita kat sika ti kabakatan kadakwada. Balasang ko. Ay, di nakman awagan iti balasang ko. Ma'am ko nam kanya. Takaayan ayat ko ti amom. Wano, senyorita ko nam kanya. Tagbalinak tumatan nga amom. Inton agasawa kamin kin ni Francis. Alan na, di ka agmut talang dita. Yalaan na kon iti Diyos nga inumak tamawawakon. Diyak kayat tibayo na bad amay babon. Tanukas tamlaang, inton agasawa kamin kin ni Francis. Papanawon ka ababaw ng ditoy. Sika ti pumanaw ditoy, babae. Anya? Nagtured kan amang papanaw iti agbalinto nga asawa ti amom? Siya ti ina ni Francis. Anya? Sika ti ina ni... Wan? Kasilaang tilangak tamadama ti panag-bake ko iti cake. Nga ipasangok ko ma. Iti yam-am mo ni Francis kada kami akaayan-ayat na. Kan kastoy talaga ti suot ko no addaak dito'y balay ni. Ma'am, sorry. Diyak mo ada kayo. Di mo dituloy ti bagam. Mabalin mo ti pumanaw. Tadyak kaya tikaskan ka nga agbalin to amanugang mi. Managtagibasit kan natangig ka at tao. Pakawanin da, ma'am. Ngala, mawatan ka ta talaga siguro akas ta ti ugalim. Nga may bagakan ka. Diyak kaya tikaskan ka ti ugali na. Kandi ka kayat nga agbalin nga asawa ti anak ko. Awan respetom iti padam at tao. Ala, agawid kan. Patsak ang maawatan nak ti anak ko. No apay a pinapanaw ka. Kan patsak analakan na kaabalipatan, gapo iti kinaalas ti ugalim. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Annadam ti panagsarsaritam, tapno di ka mabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay na, makabanog at talaga ti aglaba. San abaleng, tamaudin daytoy apalaggaw-gaw ta. Buwan matindi ha. Sapay awan ni Mrs. Santos ita. Saan ta amaala adagos titang ganta? San abalen inkanto lat na alaan na sumangpang. Wunin Maudin daytoy apanangigaw-gaw ta.
Talpasan na, ibilagtan. At yun titangdan nyo ang naglaba, Elena. Oh, awatam. 600 da ito'y. Agyaman kami, Mrs. Santos. Inton maminsan, dagiti kurtina kan ulas tilabaan nyo. Wan, madam. Rina, indagas kong dahi bingay mo. Ha? Naala kong titangdan ta naglaba. 400 matiinted ni Mrs. Santos. Anya? Nagado tilinabaan ta 400 laang. Iso matiinted na. Sana bali, addan tumanin Sige. Paglabaan na tan tumanin iti kurtina kan ulas. Kasta ti kunana. Ay, uray la nasugsugat ti ngum kasta laang titangdan ta. Ikan ka iti 200. Agbingay tan Uwanan Adoy. Agyaman na imbag lang nga igatang iti bagas. Una, isupay. O sige, inakon Tainak maggumatang iti si daod may. Sige. Bayamon no, day tala ang tinted ni Mrs. Santos. Ay, nagado jeli na baan may. Mano asako akawas dagiti apo na kan anak na. Bayamon bakit? Ay, nagregat kit din tibiyag. Aya. Saan ka nga minan na makilablabada Yan anay tayo nati matmatgadak iti panag-tricycle driver ko. Isopay kumamot ati matgadak. Sige, makamo ka. No kumatadda pagpungunak, aglako-lako aklaangan iti icebuko, wenno merienda. Bayan, tagurnong ta. Kaano ang makaurnong tangay? Kat apag isulaang nga igatang iti makan ti matmatgadan na. Agananos ta ka di bakit? Kasta lati biyaga. Anyangay nga rod, kat agpada tamat anak urapay. Sa anak matabak ng ana-asawa. Saan abale? Tanaragsak mat ti pamilyata, lakay. Dayta ti kaskalan. Elena, inta ka no agdalos ijay house ni Maestro Lando. Apay, adda manin mang renta. Wan, adda ka no taga-Korea amang renta. Gitnasken ka no amadalosan ta iti lasud ti duang aldaw. Taumaydan dito di irugita itan? Wan irugita itan, tapnumalpas ta dagos. Ay naimbaglakit din, na nairuam ta iti kastoy at trabaho. Kat kabailan ta ti agdalos iti nagdakkel ang balay. Wan nga rod. Ay, talo akad saaran da iti abalay. Nagdakkel. Dakkel ka no ngamin ti abang na daytoy. Niya, kumusta? Nagbit kayo mo ta nagdalos? Alisto kami, no dinalosan laang sir. Nasayat mo, tani. Aga pura dagiti umay agabang. Inton malam, malpasan sir. Itad kung titangdan nyo iti panagdalos yun dito Inikang kayo pa yun iti bonus yun. Antoy. Yawat yun kini Elena sir. Sika kanong tibang yawatak, Elena. Antoy tinakasobre. Agyamanak, sir. Insobreyo pa ilang, sir. Una, talaga nakalasin dahi ta para kada kayo. Agyaman kami nga rod, sir. Sige. Ipalpas yung arudan ti panagdalos yun ito Sige tamapanak itirwar. Kita, no niya ti mabalin ko ang aramidan dita, ha? Sige, sir. Ay na, imbag man ta inted ng titangdan ta. Sige. Ituloy mo ti agdalos dito salas. Siya kung ti agdalos dita may sasilid. Sige nga raw. Dakkel mat dito yung sobre ni Sir Lando asweldo me. 1,500 amin? Ay, nagsaya atan. Ilamang ko dito 5 gasaw. Adto yun titangdan mo, Rina. Inala kong titangdan ko. Ay, agyaman nak. Adda manen igatang ko iti sidaan kan bagas me. 5 gasaw? Titangdan tamad dito Ayan nga iti kunana a bonus. 1,000 ti karga ti sobre. Di inalak mo tin ti 5 gasaw. Titulagan mi kat 250 ti may sangal daw. 2 aldaw ta, o di 500. Ngam ko na nga dapay bonus na. Ngam awan matgayam. Ay na, pagyamanan tan, tinted na. Ngala, agawit tan, tainak agatang iti maisaang. Ala,
Agkuyog tangarudan, inakmat gumatang iti bagasming. Ne, nagadumat ganti ginatgatang mo, bakit? Wala kay. Uray sak, nakitsinda akmat, ta nagsweldo akon. Kan nagsaya atin ngay. Dakkel sakit di titangdan nyo kinirina ah. Una, dakdakkel kanyak Gaputa, nasiksika pa. Anya ti kayat mo asawan? Inalak ti bonus mi Uray, tadi namat amo ti linaon ti sobray. Ha? Nagkusit ka no kasta, bakit? Kasta la ti biyag No di kagkusit, saan ama na yun ti kwarta? Ay, maditi kasta. Dakas day ta, bakit? Kuna na nga roden, ti kusit, dakdakkel to ti mapukaw na. Iso adi ka kuskusit, bakit? Ama ano mabalsan ka? Nagadukit nga mo, maun? Bakit? Siyak, sa anak akusit. Jaket ti agkusit. Iso asi ka, di mo aramidan ti kasta. Sana nasaya ti kasta? Anya, sana nasayaat? Kita man, nagadaw ti ginatgatang ko. Basta jay kunak, di ka kuskusit. Dakas day ta. Amangan no mabalsan ka. Maturog takit din, bakit? Saan na day ti panunutan? Anyangay nga rod no sinaor na ka ni Elena. Agsidda awak ngamin lakay. Kuna ni Sir Landaw nga da bonus me. Ani nayunan na tay tanggan me. Ngam awan mat gayam. Amang ano, ang angaw na laang mat nga da bonus yo. No angaw na kuma, di imbaga na kuma nga angaw na laang. Seryoso mat iti panagsauna. Ipadasem ama panto ka sarita. Saan mat adakas nagdamag ka ken ko anakit? Ha? Ang kanto ka sarita yung tunbigat. Damagin ken ko ana. Pudno nga da bonus yo wenno awan. Tapno di mo pagatapan iti dakas ni Elena. 1.5 tilinaon ti sobre. Apay, manutintin na kan ka? 5 gasot, sir. Anya? Awanan na. Binukbukodan nan ti 5 gasot a bonus yo. Anya? Ay, kastagayam ti aramid ni Elena. 5 gasot ti bonus yo. Tatangdan nyo lakit nga ron tayo sa ngaribo. Ay, agyaman sir. Dayjay lang ti kayat ko amaamuan. Kusit mat gayam ni Elena. Sige Rina, aglaba kayo nga rod. Tangay si katiim mo na nga imay, si ka nga rod ti pangitalkak iti lalabaan. Wan ma'am, ngam saan ani Elena ti kadwak, no dikat ni Wilma. Mala, makaammo ka. Kusit ngamin ni Elena, ma'am. Kinusit na idi ti tangdan mi anagdalos ijay A-house ni Sir Lando. Anya? Nagalasan ti kasta. Malagip ko, ma'am. 400 ka di talaga ti intedyo atangdan me, idi naglaba kami dito'y balayaw. Anya? 400? 600 ti inted ko. Apag isula atangdan nyo ang naglaba. Sa nabalit, anayunak ton, inton maminsan. Ha? Kat no 200 lang ang tinted na kanyak, ma'am. Ta 400 ka no lang ang tinted jaw. 600 tinted ko. No kasta, kinusit na nga rod. Oh, makita yo, ma'am. Kusit talaga ni Elena. Mala, bayamon. Saan kon nga'y ayaban nga aglabapay? Diyak kayat ti kasta nga ugali ti tao. Manipod ita, sikan ti ayaba. Ay, awanin bakit? Intaray jay kontraktor ti sweldo mi. Saan mi nga mo no sa dino itan ti ayan na? Anya? Inikan na kami langit ti sagsasangaribo. Tawan ka no ti kwarta. Tagayam, intaray na matan. Kasano itan? Awanin na. Saan min nga mo ti pangsapsapulan mi kankwana? Ay, dakkel apukaw tayo di intaray na kwarta mi. Anya matan? Adda pa inam aribo arumbang nga itad na kanyak. Ay, sayang. Talaga sayang. Nagsakit tinakam ko. Ipapulisyo ko man Juan, dahil tati inaramid mi. Ay, sapay awan ita ti panggadak. Tanimatan rin at ikay-kayat dagiti pagtrab-trabahuan mi asigod. Ni Dunya Santos, di na kun kayat. Ni Rina ti kayat na. Saan na siya? Takasanumat nga main,
Sip-sip maut. Anya? Ibagbaga na ako sitak ka no. Iso adin akong kayat ni Mrs. Santos. Makita mita. Dahil ti bunga ti kinakusit mo, Elena. Ha? Gapot akusit ka. Awanan ti panagtalak ti pada matao ken ka. Anya? Nagalas ti ugalim anya. Sip-sip ka. No anya laditan tinapan mo imbagbaga ka ni Mrs. Santos. Tapno si kati alaan na tagalabana. Apay, pagkunaam asip-sipak. Napan mo imbagbaga ako sita? Ta saan ka di nga isutipod no? Namindo adaras a kinusitan na. Ay sana pud no dayta. Ay di ka naglibak. Kusit ka babae. Aga-agaw ka iti trabaho. Ado ti mabalin mo aserkan, Elena. Ngam awan agtalakan ka. Gapot akusit ka. Anya? Iso nga agbalbaliw kan. Tabarang addapay agtalakan ka. Panunuta ka na balsanta, bakit? Apay ko maanabal santa? Gapot akusit ka. Kita dakdakkel pa'y agatad tinapukaw ta. Agasam nga itiinom aribo. Nagsayangan. Intaray jay bosmi. Sakit. Awan pa'y panggedam ita. Kutsak, talaga nga awan mo ti mangawat kanyak. Nga uray la ko maaglaba. Kun kunada nga amangan no tagiko agkano jay bado da nga agkakapintas. Anya? Awan pa nagtalak da kanyak lakay. Isong agbalbaliw kan. Di ka nagkusit pa'y. Tama di da ita. Wala, saanon? Madigayam tirik na. No awan pa nagtalag ti pada matao kan ka. Nasakit. Gapo da ita iti kinakusit mo. Nama, podno nga tati ko nam. Anabalsan ta? Aga po iti panangkusit ko kan ni Rina. Kat dakdakkal tinapukaw ka data. Patsaklaunay akasta. Ay. Numadi ti aramid mo. Agbo nga matlaang iti madi. Ay, sorry lakay. Ngambayam, saan ako ngagkuskusit. Nalabit, dinusanak ni Apod Diyos iti kinakusit ko. Iso dakdakkal tinapukaw ka data. Kan gaputak kusitak, awanin pa nagtalag kanyak dagiti dadduma. Iso adakkal matipukaw kun Taawan mat mangawat kanyak iti trabaho. Taawanin pa nagtalag da kanyak. Agbalbaliw kan bakit? Takababayin ti kasta nga ramid. Ti panagkusit. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti kusit, dakdakkel to ti mapukaw kenkwana. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la ti biag!